Habari wapendwa, sasa jinsi ya kukata hiyo guberi, tunaanza na kipande cha nyuma. Utaacha nusu inchi juu kwa ajili ya kuunganisha kipande cha mbele na nyuma. Baada ya kumaliza hapo, utapima kipimo chako cha bega kama kawaida. Kwa utaweka hapo kipimo cha bega, na baada ya kumaliza hapo, utapima kwapa. Kwa kwapa hapa, unatakiwa upime moja kwa moja hadi kwenye kifua. Kwa hapa utapima, kama kifua chako ni inchi 10, utapima inchi 10. Kama ni inchi 11, utaweka inchi 11. Baadaye utanyosha mstari kama hivyo, na hapo tutakuwa na kifua. Baada ya kumaliza hapo, utapima hadi kwenye tumbo, utakuja utapima hadi kwenye hipsi, na utanyoosha mistari kama hivi. Baada ya kumaliza hapo, utaingiza vipimo vyako vya mzunguko. Kwa utaingiza kipimo chako cha mzunguko wa kifua, mzunguko wa tumbo na mzunguko wa hipsi baada ya kuganya mara 4. Na kwa upande wa hipsi chini kabisa, kipimo ambacho utapata kwenye hipsi utajumlisha na inchi 2 ili upeleke chini. Na baada ya kumaliza hapo utatoa shape ya kwapa. Baada ya kumaliza kutoa shape ya kwapa, hapo utakuja utaweka inchi za kushonea. Hapa inategemea, unaweza ukaweka inchi 2, inchi 1.5 au inchi 1. Kwa hapa nimepima inchi 1.5 ambayo nusu inchi tutakuja kushonea na inchi 1 itabaki kwa ajili ya nafasi. Na baada hapo utatoa shape kama hivi ambavyo unaniona. Baada ya kumaliza hapo, kwa upande wa shingo, hii ni kaba shingo au shingo ambayo sio ndefu, utapima upana inchi 3 na urefu kwa upande wa nyuma utaweka inchi 1. Utapima inchi 1 ya kulazia bega na utanyosha mstari na utaweka nusu inchi kwa ajili ya kuunganisha mabega yako. Baada ya kumaliza hapo, utakuwa umemaliza kukata kipande cha nyuma. Hakina mambo mengi, utakikata kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Baada ya kukata kipande chako cha nyuma, kitaonekana kama hivi. Sasa twende kwenye kipande cha mbele. Kwa upande wa kipande cha mbele utakunja mara 2 kama hivi. Na baada ya kukunja mara 2, unachotakiwa kufanya, unaona sehemu ambayo imejikunja hiyo, utakuja kwa upande wako, utakuja utapima nusu inchi kama kawaida. Sawa, utanyoosha mstari. Baada hapo, mstari huu utanyoosha hadi mwisho wa kipande chako, na kipande cha mbele kimezidi kwa sababu kina mambo mengi sana. Baada ya kumaliza hapo, utakacho kifanya, utakuja utaacha inchi zako kwa ajili ya kuvutia, kwa ajili ya kupanga hizo pliti. Sawa, kama dati yako ni inchi 4, kwa hiyo hapo utakuja utaacha inchi 8, yani utapima inchi 8. Kama dati yako ni inchi 3, hapo utakuja utaweka inchi 6. Baada hapo utanyoosha mstari kama hivi. Na baada ya kunyoosha mstari, sasa tunakuja kuingiza vipimo vyetu. Kwa upande wa bega, kama bega yako ni inchi 8, utajumlisha na inchi 1, itakuwa inchi 9. Na kushuka chini, kama unashuka kifua inchi 10, utajumlisha na inchi 1, itakuwa inchi 11. Nadhani nimeeleweka vizuri. Utanyoosha mstari, na baada hapo kila hatua ya kipimo utaongeza inchi 1. Kama tumbo ni inchi 16, unashuka inchi 16, utaongeza inchi 1. Kama tumbo unashuka inchi 15, utaongeza inchi 1, itakuwa 16. Utanyoosha mstari. Kama kutoka kwenye bega hadi kwenye hips ni inchi 24, utaongeza inchi 1, itakuwa inchi 25. Baada hapo utanyoosha mstari. Na baada ya kumaliza hapo, utaingiza vipimo vyako kama kawaida. Utalinganisha bega, utanyoosha mstari, utakuja utaingiza vipimo vyako vya mzunguko wa kifua. Kwa utakuja utapima hapo kama kawaida, kama tulivyofanya kwenye kipande cha nyuma ambacho hapa tuliweka inchi 5. Kwa upande wa hapa tutakuja tutaweka inchi 6. Kwa nini? Kwa sababu tunakuja kuikata, ndio maana. Kwa utakuja utaweka inchi 6, na kama kipande cha nyuma kwenye hips uliweka inchi 6, huku utakuja utaweka inchi 7.
Baada ya kumaliza hapo utakwenda chini, kama uliweka inchi 8 utaweka inchi 10. Kwangu mimi kitambaa kilikuwa kidogo. Kwa baada hapo utatoa shape kama hivi ambavyo unaniona mimi natoa, ndivyo ambavyo utakavyotoa shape ya kitambaa chako cha mbele, au unaweza ukaweka kipande chako cha nyuma ukalinganisha shape. Na baada ya kumaliza hapo sasa ndo utakuja utengeza zile, kama umeacha inchi 1.5 au inchi 2. Kwa hapa mimi tulipima inchi 1.5, kwa tutarejea hiyo hiyo. Na baada hapo utatoa shape kama hivi ambavyo unaona mimi natoa. Baada ya kumaliza hapo utakuja kwa upande wa shingo, utakuja utapima inchi 3 kwa inchi 3, kwa sababu hiki ni kipande cha mbele, kwa itakuwa inchi 3 kwa inchi 3. Na baada ya kumaliza hapo utakachokifanya utapima inchi 1 kwa ajili ya kulazia bega kama ulivyofanya kipande cha nyuma. Na baada ya kumaliza hapo sasa tunakuja kwa upande wa kugawanya. Utakuja utapima bega uligawe sawa sawa. Kwa hapa tumepata hiyo hapo, na utakuja kwa sehemu ya kifua, utakuja utachukua dati yako ile uliopata kutoka nyonyo moja hadi jengine utakayopata, utakuja utaipima hapa. Kama ulipata 4 utapima kwenye 4.5, kama 3 utapima kwenye 3.5. Baada hapo utanyoosha mistari kama hivyo, na baada ya kumaliza hapo sasa utakuja utapima kutoka kwenye bega hadi juu ya goti, hadi juu ya goti. Kwa hapa ni juu ya goti. Baada ya kumaliza hapo utakachokifanya utakuwa umemaliza, utakata kipande chako kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Tunaanza kukata pembeni, naomba uniangalie vizuri kwa sababu hii gauni mbele kama unavyoiona ina mambo mengi sana. Kwa usiponisikiliza kwa makini na kuangalia kwa makini, na ndio maana nimetoa video ya kukata na kushona kwa sababu ina mambo mengi. Baada hapo utakuja kwenye tumbo inapoishia, utanyoosha mstari kama hivi, na baada ya kunyoosha mstari utakuja utakata kipande chako kama hivi ambavyo unaniona pale ambapo tumeweka dots, tunakuja tunakata kama hivyo. Baada hapo angalia pale juu ya goti utaweka alama, kwa sababu kuna iko kipande kinakuja kuingia, utaweka alama, na huku vile vile utaweka alama kama hivi. Baada ya kumaliza kuweka alama sasa utakuja utakikata kipande chako hiki, ambako hiki ndicho kipande ambacho tunakuja kupanga pliti. Baada hapo nayo katikati utaweka alama, na baada ya kumaliza tunakuja kwenye kipande chetu cha juu. Kwa upande wa kipande cha juu utakuja utapima inchi 1 kwa ajili ya kuweka hivyo vidashi vya vifungo. Baada ya kumaliza hapo utakuja utashape kidogo hivi ili wakati wa kuikunja iweze kukaa vizuri. Na baada ya kumaliza utakata kama hivyo, na utakuja utakata sehemu ya shingo kama hivyo. Baada ya kumaliza hapo sasa utaweka alama, utakiweka sawa na kuweka alama ili uweze kujua ilishia wapi. Baada ya kumaliza hapo kipande chako cha mkono wa kulia ndicho ambacho kinakuja kubeba hivyo vinyuzi vya kupitishia vifungo. Kwa kipande cha mkono wa kulia utakuja utanyoosha mstari kama hivyo, na utakuja utapunguza nusu inchi. Kwa utapima, utachukua tape na utapima nusu inchi kama hivi ambavyo unaniona mimi nafanya. Utanyoosha mstari kama hivi, na baada ya kunyoosha mstari utapunguza, utakata ile nusu inchi ili iweze kubaki nusu inchi. Kwa baada ya kumaliza kukata kipande chako kitaonekana kama hivyo, na hiki kitakuwa kigeuzio, na hiki kitakuwa cha kuja kuweka hapo ambacho utapima inchi 4.5, na hii mikanda utapima inchi 4.5 vile vile, na kipande cha mikanda utapima inchi 2. Kwa baada ya kumaliza hapo sasa tutakuwa tumemaliza kukata
hiko kipande cha mbele na nyuma. Kinachofuata sasa tunakuja kwenye kipande hicho ambacho kinaishia juu ya magoti. Utakuja utapima urefu wako kutoka pale ulipoweka alama, na baada ya kumaliza hapo utakuja kwa vipande vyako. Kwa upande wa vipande hivi utakuja utapima ule urefu, utauzidisha na inchi 1, sawa? Baada ya kuzidisha na inchi 1 utakuja utapima kama hivyo. Hivi ni viwili, kwa lazima vilingane. Utanyoosha mstari na kukata sehemu ambayo imezidi. Baada ya kumaliza hapo, kwa upande wa upana utakuja pale kwenye ile dati yako. Kama dati yako hapa uliweka inchi 3, utakuja utapima inchi 6 au inchi 9, inategemea na upande wako upana unaotaka. Baada hapo tunakuja kwenye kushona. Hiki ni kile kipande cha kushikilia vifungo. Utakuja utakikunja kama hivyo na utashona. Baada ya kushona kitaonekana kama hivyo. Sasa utakuja kukata vipande vipande. Utakuja kukata inchi 1.5 kama hivi ambavyo unaniona mimi nakata. Kwa utakuja utakikata hiko cha kwanza, utakuja utakata cha pili, na utakuja utakata cha tatu. Hapa mimi nilikosea nikakata 4, lakini unatakiwa ukate vitatu. Nilisahau kama kuna kipande ambacho kinakuja kukaa hapo juu ya hiyo hafu. Baada hapo, na katika kukunja haukutakiwa ukunje kama hivi ambavyo mimi nimekunja. Subiri nikuonyeshe kinavyotakiwa kukunjwa. Natakiwa kikunjwe kama hivi. Utakichukua na utakigeuza kama hivi ambavyo na kuelekeza. Unaona, utakigeuza kama hivyo. Mimi nilisahau nikajua labda tunakuja kupitisha kamba, sawa? Kwa utakigeuza kama hivyo, na baada kugeuza utakuja utakishonea hapo. Utaacha robo juu. Kutoka kwenye shingo utapima robo inchi, alafu utakuja utakishonea kwa kukiweka kama hivyo nilivyo kuelekeza, sawa? Kwa baada hapo utakuja utavipanga kama hivi ambavyo na vipanga hivi vya makosa. Hivi ni vya makosa, nishasawazisha kule. Kwa utakuja utavipanga. Mimi tayari nilikuwa sharekodi, kwa hiyo nikasema sirudi nyuma hapa, naendelea tu kwa sababu muda ni mchache, mambo ni mengi. Na kwa upande wa chini utakuja utaacha robo 3, sawa? Utaacha robo 3. Baada hapo mimi nilivipanga 4, vinatakiwa viwe 3, sawa? Baada ya kumaliza hapo utakuja utachukua lining yako na utakuja utaiweka kama hivyo. Na baada hapo utakwenda utashona ili uweze kugeuza. Baada ya kushona utaonekana kama hivyo. Utakata kipande kilichozidi, na baada ya kumaliza hapo utaigeuzia kama hivi ambavyo unaniona mimi nageuza. Kwa hapa utakuja, hiki kigeuzio kilikuwa ni inchi 1.5. Kwa utakuja utakigeuzia kama hivyo, na baada hapo utakwenda utagongea nyuzi au utakwenda utashona. Kwa ukishona kitageuka wenyewe kama hivyo, sawa? Utakunja hivyo vizuri kama ninavyo kuelekeza, na utakwenda utashona kitageuka kama hivyo. Baada ya kushona utakata usawazishe shingo, na baada hapo kipande chako kitaonekana kama hivyo. Kwa ukija kwenye kipande hiki cha kawaida kitakaa kama hivyo. Hata kifungo kikifunguka hauwezi kuona ndani. Baada ya kumaliza hapo utakwenda utagongea hiko kipande kinachoonekana kwenye hiyo gauni. Utakwenda na wewe utagongea cha kwako kama hivyo. Na ndio maana nikasema tunaweka 3 hapo, inategemea na urefu wa kifua chako, sawa? Kwangu mimi nilitumia vipimo vidogo ndio maana. Kwa baada hapo utakuja utaweka hiko kitambaa na utakwenda utagongea juu na chini au chini na juu. Baada ya kugongea chini na juu kitaonekana hivyo. Utakisawazisha kama hivyo ambavyo unaniona mimi nafanya, na baada ya kumaliza hapo kitaonekana kama hivyo. Kinachofuata sasa tunakuja kwenye kukishonea hiko kipande cha kupanga pliti, sawa? Tumeweka alama, na kwenye kipande chetu hiki nako tutaweka alama katikati kama hivyo. Baada ya kuweka alama katikati utakuja utakunjua kipande chako kama hivi, na baada ya kukunjua utakwenda
utaziweka pliti zako kama hivi. Ile alama ya kipande cha chini na cha juu lazima katikati palingane. Sawa, utakwenda utazipanga na kunyoosha na pasi. Tayari nimeshazipanga na nishanyoosha na pasi. Sasa alama zetu zile za juu ya magoti kama unavyoziona, tunakuja kuunganisha vipande vyetu hivi ambavyo utaacha juu nusu inchi, na baada ya kumaliza hapo utakuja upime nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Kwa utakuja utapima nusu inchi kama hivi ambavyo unaona mimi na kuelekeza, na baadaye utanyoosha mstari. Sasa wewe nenda kajifanye unajua kushona bila ya vipimo. Hapa ni vipimo kwenda mbele, na huku utapima nusu inchi, na baada hapo utanyoosha mstari juu kama kawaida. Hivi vipande vipo kulia na kushoto, kwa utaacha nusu inchi, utapima nusu inchi kwa ajili ya kushona. Sawa? Baada hapo utakwenda utavishonea. Huku upande wa kulia utakishonea, na utakwenda upande wa kushoto utakishonea kwa kuacha juu pale nusu inchi. Kwa tayari tumesha vishonea, na utakwenda na hiki cha pili vile vile utakuja utakishonea kama hivyo. Kwa utaweka kama hivyo na utashonea. Baada ya kushonea tayari tumeshashonea huku na huku kama unavyokiona. Kinachofuata sasa tunakuja kushona humo katikati. Katikati tuna kipande chetu kicha inchi 1.5 kama binding. Kwa utakuja utakiweka kama hivi ambavyo unaniona mimi nakiweka, utageuza, utakuja utakiweka, utakishona hadi pale ambapo tumeishia nusu inchi. Utakata kama hivyo. Kwa baada ya kukata utakuja utakishonea kama hivyo ambavyo unaona mimi na kuelekeza, na unatakiwa upime nusu inchi. Sawa? Baada ya kukishonea kitaonekana kama hivyo. Tayari tumeshashonea na ile kipande chetu cha kati kimeingia kwa ndani. Kwa unaona hiyo kama binding ilivyojitokeza. Baada hapo utachukua kipande chako hiki utaweka alama katikati. Baada ya kuweka alama utakunjua ile sehemu ya mshono, na baada ya kukunjua utaweka alama, utakiweka katikati, na baada hapo utakwenda utashonea. Utashika huku utashona kama hivi ambavyo unaniona mimi nashika. Kwa utakwenda utakishonea kama hivi. Sawa? Utashona hapo na utakuja utashona huku. Sawa? Baada ya kumaliza kushona huku na huku itaonekana kama hivyo. Kwa hivi ndivyo inavyokatwa hiyo guberi. Kwa upande wa pembeni utakuja utakunja hiki kipande cha inchi 2, utakishona na utakuja utakiweka hapo kifua chako kinapoishia kwa ajili ya kupitishia mkanda. Mkanda tumesema ni inchi 4.5, ukikishonea itabaki inchi 2. Kama una swali utauliza.